addunyaan tuni kan ittiin bultu bifa afuriin qoodamtee bultee jechuudha. Tokkoffaan ummata gamtaa jireenyaa keessatti ummata amantaan bulu jira. Amantaa kamiyyuu haa ta'u. Kan lammaffaa immoo ummata amantaa dhiisee saayinsii qofaan saayinsii irratti hundaa'ee warra saayinsiin bulu jira. Kan sadaffaa immoo kan aadaadhaan bulu jira. Aadaa kanatti hirkaatanii akkaataa maanguddoon biyyaa jara bulchituun aadaa saniin bulan jechuudha. Kan afuraffaa immoo kanaan ala kan ta'e kamatas akkanumaan jiraatu jira. Kan aadaa illee hin qabne, kan saayinsii illee hin qabne, akkasumas immoo kan amantaa illee hin qabne tas akkanumaan namoota jiraatantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amantaa musliimaa yoo fudhanne wanni isaan ittiin bulan evidensiin isaanii maali jechuudha? Qur'aana. Qur'aanni kun kan itti bu'e nabiyyi Muhammad alayhi salatu wassalam ragaa qaba ammoo qur'aanni kun rabbi irraa ergamu ragaan qur'aana kana maali ijoon dubbii kana addunyaan tu yeroo amma maal nurraa barbaade evidensii nurraa barbaaddi namni tokko waan takka haasawu yoo ragaa hin qabaanne waan haasawu san irratti haasofni isa oduu ta'e hafa jechuudha amma gaa ummanni addunyaa kana maaliif rabbitti amanuu diddan maaliif rabbiin diddan yoo jedhaniitiin isaan gaafatan lakki quraana nutti ergamne ati tokko ta'u kan keetu hin beeyne yaa rabbi dogoggora kan keeti yookaan ammoo waan qajeelfamne nutti ergamneef rakkoo keessa galle akka hin jenne sababii kan akka himanneef rabbiin ergeechuu andi hona daganya nagaraalle jedhaniitiin lafa kaan maqaa wallaalan malee wanni jabaan tokko akka jiru jarris beekaniiran amma jarri la ilaha jedhaniiran rabbi hinjiru jedhaniiran sadarkaa tokko guuttataniiran nu ammoo itti daballu waan takkatti qofa illa allah la ilaha ega jarri jedhan nu ammoo illa allah tayyatu sa itti guunneefi rabbiin jiraachuu qabxiidhaan mirkaneessina jechuudha amma gaa warra saayinsii kana warra anu addunyaa kanarra beektota jedhan kana warra ammoo waan tokkotu jaba jira waan jabaa san maqaa isaa wallaalle malee wanni jabaan tokko hin jira jedhan kana nu ammoo eenyu akka ta'e qabatamaadhaan itti garsiifna jechuudha amma inshallah kuni maali big bang filsafa big bang darwin kun maal jedhe wanni jabaan cimaan tokko lafa kanarra jira waan isaa hin beeynu bakka inni jirullee hin beeynu dalagaan isaas ammoo waan cimaa tokko ta'u hin beeyna eega jedhani amma ammoo dalagaa isaa qabatamaan nutti garsiifna fakkeenyaaf maayikiin kun entu umewajenne made in Japan made in China made in Korea abaqaba an rahib تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا أرسل النبي بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فجعل أعمال الكافرين هباء منثورا إخوة الإيمان أهيكم بتهية أهل الجنة وهاهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كقبتي أفرفارت لالو والرئادات والرئادات كنا موكبت بلوجنو كولا يتالي آدم أبار راتلوف أبما نساء واقف فتاتنين مغانو جديتنين أكسما اتبول يوغر سداما لدن أكسما يوغر مارا لسدن أكما آداء بوتين جرار رفنسان إلماني ستدبرني إرغان فكينا فآداء أرمو فدتن أرمون آداء في كيسة مال غبرا يوجن واقع جديتنين دبتا واقع أيو واقع توقوشا غرام مدسو جتامو غرسمي كان أولاكيك واقع توقوشا يد واقع قراچا يد إسا أچ موتين هنجرو جد آدم وفي كيست نمني كميو واقفتات الدنيا رت واقفتان بيه كميو شركة أددا بفا أدداتين هاقباتو مالي واقني توقوش هنجرا همورمن أكاتا إسا تقبرن هاولا لمالي بفا إسا تقبرني إبادا إسا كنن هاولا لمالي واقني هنجرا كمور متوقل له هنجرو يجورا مفكينا آدا ورمو كيست لالو مال جدن kombolchi dole jira tokkochi moye sima rabbiyo hoja kombolchi dole sima kombolchi dole jira tokkochi mohe sima jedhan tokkochi mohe rabbi jechuudha kana isaanis aadaa ofii keessatti hin beekan jechuudha gama biraatiin waan dhiyeessa jira jetteetiin yoo warra aadaa kana gaafattu qubaan akkan olee akeekan gara gubbaa kana olee akeekanii waan gubbaa kana jira jedhaniitiin mirkaneessan jechuudha kan asumatti dhiifne aadaanis tokkochummaa waaqaa hin mormine quraanis tokkochummaa waaqaa hin mormine
saayinsiinis wanni cimaan tokko hin jira jedhan malee wanni cimaan lama hin jira jedhanii hin mormine tokkochummaa waaqa gama kanaan mormii hin godhanne mee gama biraatiin ammoo matsaaf quddusii keessatti tokkochummaa waaqaa kun akkamiin mirkanaa matsaaf qulqulluu jechuun kan kiristaanonni ittiin bulan kana jechuudha kun ka ortodoksiiti kun ka kaatolikiiti kun ka mulongeeliiti inni bifti adda addaa waan adda addaa moora haala kamiin garaagarumti akka uumame ufafoo kan laalu ta'e boqonnaa barumsa kaanii keessa kan laalu ta'e har'aaf ammoo matsaafni quddusiin kun waa'ee tokkochummaa rabbii kana haala kamiin mirkaneessa kan jedhu mee amma gabaabsineetiin ilaalla matsaafuma jaraa kana keessa jechuudha akkuma argitan matsaafuma jaraa kana keessatti laalla jechuudha matsaafuma jaraa kana keessatti tinbiita Isaayyaas boqonnaa 44 lakkoofsa 6 irratti maal jedha እግዚአብሔር አንድ ነው ከእሱም በስተቀር ሌላ አምላክ የለም ربي توكوچا إساءتشي ربي برا هنجرو جديتنين تنبيت ساياسا فرطمي أفر إرتي مركن يسايجو أكسمس تنبيت ساياسي بقونا فرطمي شان إرتي إني عندني مسيام يلنيم خرافكاتوس هنجرو جاء ربين قام براتين إساياسي مكان كيس بقونا فرطمي لما بقابتي تقرت أن إنهم فكاتا كمان قارت مسلو ياللاچو إنو نفكيستن إني بيتشني أملاك ني أنا واقع الداتي أنا أش ربي براس هنجرو جدتنين مصاف مجرا كنا كيسم مركان يصير مصاف نكون أكون بيكمو بفسادتي قدما مصاف نكون كان كريستانا كون يجودا بفسادتي قدما أكون ربي قرآن التوراة في إنجيل زبور بؤونو هم توراة اللي اسمه كيس جرا أسر ركبه هنگاسي توراة يوتو أسير هنگا إدو خنا كنو أسي زبوري يوتو مزمور داوود يدما غير كون أمو إنجيل أو كان أمو وانجيلا كان أفو أسيتي مصافني سنرجتان كون واسدف كيس كبتير توراتي إنجيلي زبوري سدانو كتاب مكان كيس ترجمان يشورا إيجا سدانو أما دان كونتنين كتاب صديق وده مكان كيس يولالو توراتين كيستي تكوتشم ربي مركنا يجورا ربي توكواتشي ربي براهين جرو كان جرو مركانها يجورا أكمت أبي ولي منفس قدوسا كان جرو بودت إدامي سن صدركا بروم سبرا كيسا كترفنو تأي مي زبور التادبرنو زبور كيسا تمو بمزمور داويت مرافان قطر حاسوس تلاي مزمور داويتي بقونا ديدامي توكو قبتي صدومي ديدامي سدكانا كيستي الله اكزابيرن بفصوم لبه للتفراو يقبال لسو بيشا لتقزا يقبال جا ما جد أمس كيستي اللي مزمور داويت يوكان أمو زبور كيستي ربي توكوچا سوداچو قبدا إسا بولو قبدا إسا قبرو قبدا كنجرو زبورن كيستي اللي مركناي مي هو بعد دام دور الرجال كباب آدا أورمو كيستي اللي مركناي آدا الدنيا كيستي اللي مركاي ساينسي كيستي اللي مركناي أكسمس قرآن كيستي اللي مركناي حديث كيستي اللي مركناي توراتين كيستي اللي مركناي زبورين كيستي اللي توكوچو ما ربي مركناي جيچودا إيغا مي إنجيل تدبرني حالالو በወንጌል ውስጥ መመልከት አለብን ማለት ነው ይሄን መረጃ ወንጌል ከሳ ተኮቹም ማረቢኩን ንጅራሞ ሂንጅሩ ከንጀሩ አማ ምርከኔሱ ቀብነ ጌቹዳ ማሊፍ ጀናን ኪታበን አዱኛ ረጅረን ጩፍቲ ተኮቹም ማረቢ እረት የወሊ ገለን ከተኮቹም ማረቢ ዲዴ ሰዲጎዱ ኩናሞ ኤሳ ዱፌ ኤንቱ ፊዴ ቡርቃኒሳ ኤኙ ከንጀሩ ቦደ ከላሉታ ተኮን ካፍኔ እንጂልን ከሰቲ erga Maatiyoosi boqonnaa 12 Maarqoosi boqonnaa 12 lakkoofsa 29 irratti namichi tokko ኢየሱስ ክርስቶስ ዱፌ ዋጋፈት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ የትኛዋ ነች ብሎ ጠየቀው ኢየሱስን ጋፈት አጀጀመረ ከሳ ዱረቴቱን ሰላቱ ቀምነው ሶሙ ቀምነው ዘካባሱ ቀምነው ሀዳ አባቶልቱ ኦሉ ቀምነው የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ የትኛዋ ነች ብሎ በማርቆስ 12:29 ኢየሱስ ክርስቶስን ጠየቀው ሰው ይወጋፈቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነማል ጀደ ለክ አጀጀ ዱረቴቱ አናገበሮዳ እኔን መገዛት ነው ለክ አጀኝ ዱራ ወካና ሙከ ገበሮዳ አከስመሰሞ ሼኮቴ አደዳ ገበሮዳ አከስመስ ሀዳ አባ ገበሮዳ ሂንጀን የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ የትእዛዛት ሁሉ ፊተኛይቱ ትእዛዝ እግዚአብሔር አብን ነጥሎ ነው እግዚአብሔር አብን በፍጹም ሐሳብህ በፍጹም ልብህ እሱም መውደድና እሱም ማምለክ ነው ረቢ ተኮች ሰኑ አዳም ባሴ አብ ጀዴ
እዚህ ጋር ብዙ ሊገባን የሚችል ነገር አለ አስት ዋህድቱ ኑኢፉ ደንዳ እውነትን ለሚፈልጉ ሰዎች ወረዱ ጋር በርባደኒፍ ቀብጢ ተከቲን ቆፈንጌት ትንቆፍትንጌት በዚህ በማርቆስ 12:9 ላይ ተጠቀሰው በፍጹም ልብህ በፍጹም ሐሳብህ እግዚአብሔር አብን መውደድና እሱም ማምለክ ረቢ ተኮች አብ የደሙሰን አዳም ባሴ አብ ወልድ አላለም መንፈስ ቅዱስ አላለም ስላሴ አላለም ዋቀ ተኮች ሰገበሩ ቀብዳ ኢሳ ዳይደ ቀብጤን ቀብጤ ጉዳዳ ኤጋ ማርኩን አሞ ማርቆስ ወንጌላ ላኩፍሳ ኩዳለማ buqonna kudalama qabxi didami sagal irratti kan bira ammoo kana fakkaatu wongeeluma keessatti ammallee kan tokkochuma rabbi mirkaneessu rabbi kan jannata nama galchu ta'u mirkanaa'eera erga maatoosi buqonna didama lakkosa didama irratti አንዲት ሴትዮ የዘባዴዎስ ጎሳ የሆነች ሴትዮ ሁለት ልጆቿን ይዛ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣች ነሚቲን ተካ ጎሳ ዘባዴዎስ ይራዱፍቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢጆሌው ፊለማን ቀበቴ ዱፍቴ ኢጆሌት የለማን እነዚህ ሁለት ልጆችን አንደኛውን በቀኝ ሁለተኛውን በግራ በጀነት እንዲቀመጡ እዘዛለችው ኢጆሌት የተና ለማን ተኮ ምርገ ከይቲን ተኮ ቢታ ከይቲን ጀነት ከሰና ሳይንሲሲ ይየተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈተ አይ ምንም ችግር የለም እኔ ከተለሻለው ጀነት ስራው የኔ ነው ና አስከኒ አናቱ ሲሴሲሳ ሂንጀን አላላት ኢየሱስ ክርስቶስ ያላት ዋንተ ኮጀደን የምትለምኑትን የማታውቁ ኡመታ ዋን ከደተንም በይን ጀነተ ከሰ ቢታምር ገካው ከንደንደው አነሱንተን kan qopheessu ana sunten rabbi samii keessa jiru sani subhanahu wa ta'ala ingide taachuu ziga asittuun ilaalu qabnu hinjira Iyesus Kristos uduwaaqa ta'e rakkoon qabu dubbii dhugaana fidde ijoolletan teelamaan tana nakkenni an jannata siiseensa jedhe sila raafuudha kodamo matsaafama hundaa keessa jira kan kaatolikii keessa illee jira kan ortodoksii keessa illee jira kan protestantii keessa illee jira kitaabanis argitan kana cufa keessatti kan barreeffame maatoosi diidama lakkoofsa diidama irratti Iyesus Kristos jannata kan galchuu miti rabbi tokkocha kan jannata galchuu kan jedhu mirkanaa'ee jira jechuudha gama biraatiin Phaawulosis waan dhaamsa mataa ofii dabarsee jira Phaawulos Qorontosi tokkoffaa boqonna 8 lakkoofsa 4 irraa haga 6tti waa takka dubbate ብዙ ጌቶች ቢኖሩም ደቺ ተነራት ጎፍታን ሄዱ ይወጅራተንስ ብዙ የሚመለኩ አማልክቶች ቢኖሩም ወንቶን ያዳዳ ወን ገበረማ ይወጅራተንስ ደቺ ከሰስታይ በሰማይም ይሁን በመድር ከሱ በስተቀር የሌለ ከሱ የሚበልጥ የሌለ አንድ ጌታ አለ እሱም አብ ነው ኢሳአች ከንበራ ከንጅር kan fakkaata hin qabne kan gooftummaa illee godhatu rabbi tokkocha jedhetiniin boqonna ammatu qame keessatti Qorontosi 8 lakkoofsa 4 qabxii 6 keessatti lafa kaa'ee jira amma kana yoo jennu matsaafni kun Tawraatillee Injiilillee Zabuurillee Qur'aanillee Saayinsiinillee Aadaanillee tokkochummaa rabbi akkuma jiru walii galanii mirkaneessaniiran tokkochummaa rabbii kana wanni faallessa gama kamiin dhufa akkamiin dhufa መጽሐፈ ከነ ከሰት ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ባለው መጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ውስጥ ከመጽሐፍ አስቴር በስተቀር መጽሐፍ አስቴሪቲን አለቲ ሁሉም የአላህን አንድነት አመልክተዋል tokkochummaa ዋቃ በሬሰኒር ማቴዎስ ጽፎታል ማርቆስ ጽፎታል ዮሐንስ ጽፎታል በፍጥረት ጽፏል በዘዳግም ተጽፏል በእያንዳንዱ የመጽሐፍ ቅዱስ ምዕራፍ ውስጥ የአምላክ አንድነት ተጽፏል tokkochummaa waaqa barraa jira kuwwaleen ammoo akkamiin itti seene rakkine biraa ummata kana keessa akkamiin seene kan jedhu hillaalla jechuudha egaa dogoggorri gama kana yoo hin jiraanne tokkochummaa rabbii bifa kana yoo kan mirkanaa'u ta'e warri ammoo tokkochummaa rabbii kana morman bifa kamiin mormanii akkaataa kamiin mormanii akkamiin ammoo mormisi isaanii kana fuudhaniitiin gara waaqummaa Kiristoosin yookaan ammoo Iyesus Kiristoosin geessan kan jedhu mee qabxii lammaffaa goonee haalaallu Kiristoosin akkaataan ummanni muslimaatti nu hubannu Jesus Christ yookaan ammoo Iyesus Kiristoos qabxii ammaa kana keessatti waaqummaa isaa waan mirkanaa'ee waaqummaa isaa waan mirkaneessaa tokko illee argine yeroo wayi gaafii wayi gaafadhee ture gurbaa kiristaanaa kaasetii isaa mee waan guyyaa san isaa wali mormine amma itti seentaniitini laaltani
ለባርጎ የኔ ጥያቄ ነው እዚህ ጽፌ ነው ማታይ አምላክ ነኝ እቺ ነው ፈልገው ጌታ ነው ምናምን አይደለም አምላክ ነኝ ታጋዙኝ እቺ ወደለ ፈልገው ተመልከቱ እቺ ናምብ አምላክ ነኝና ታጋዙኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ዋቃ ነገበረ ያለበትን ቦታ አንድ ብትጎል ከዚህ ተቀበለ አምላክ ከሆነ መገብ ሰው ሊገብር ይገባል ሊገዛው ይገባል ተገዙኝ ማለት አለበት ነው ይልባል አባባው ለምሳሌ እንግዲህ አምላክ ነው ካለ ለአምላክ የሚባው ክብር ሊሰጠው ይገባል ማለት ነው ይሁን ካለ የለት ያቃለም በልባው ሰዓታችን እንድትገላው ፈልጉ እኔ የምጠይቅ ጥያቄ ግልጽ ነው አምላክ ነኝ ተገዙኝ በቃ ይሄ ነው ፈልገው አለ አሳዩ ቶማስም ጌታዬ አምላኬም ብሎ መለሰለት ኢየሱስም ስላየኝ አምናል ስላየኝ አምላክነቴንም ጌትነቴንም አምናል ነው አምላክ ነኝ ብሎ ኢየሱስ በዲያው እንዴ አላለ ከእንትኑ እንዳያችሁት ማለት ነው በማናቸውም ቦታ ላይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኦሪት ዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ባለው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዮካናሞ መጽሐፍ ቅዱስ ከና አወል ራጋ ከራ ከሰቲ እዶ ከሚቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አፋኑ ፊቲን አኔ ጎፍታዳ ነገበራ ጀዴ በክቲ አፋኑ ፊቲን ዱበተ እንጅሩ የለም በማናቸውም እና በዚህ ላይ ቄሱ ረዱን ይችላሉ እዚህ ማከላችን ያሉ ቄሳሉ ከናፍ በማናቸውም ኦሪት ዘፍጥረት የቹን አወለ ከነ የቹና አወለ ጀልቀበ ከነራ ጀልቀበ ሃንጋ ዱማት ኢየሱስ ክርስቶስ አፋኑ ፊቲን አኒ ጎፍታዳ ነገበራ እዶን ጀዴ አፋኑ ፊቲን ዱበተ እንጅሩ ኢኑማኑ ረጋ ቀበተማን ከንስኒ ዲስኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመተው ሰው መሆናቸውን በተጨበጠ ማስረጃ እንነግራቸዋለን ይህን ደግሞ ስንለኛ የማንንም ሰው ሃይማኖት ለማጥላላት ፈልገን አይደለም አመንታና መከሚዩ ተቆፉዙን ጣይን ዱጋን እዶ ከነ ጅርቲ ዱጋ ከነ ሃቀበኑ ከንጀዱራ ካኔቲ አማጋሚ ያሲት ዋን ተኮ ሐላሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀዮ ጀደን አጃይበኑት ተአየሮ ሄዱ ማለፍ ጀናን ረጋን እንጅሩ ዋን ረጋን እንጅር ተኮ ለፉ ማካኒትን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋቀቹን ባይ የገድሲሳል መከና አከመት ላለው ጀነ ጢሞቴዎስ ተኮፋ በቆና ለመቀብጥሽን ረት ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንዱበት ይቱጅራ ኢየሱስ ክርስቶስ ባንደበቱ የተናገረው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ አለ ምንድነው ማለት በሰውና በእግዚአብሔር መካከለኛ የሆነ አንድ አለ ይላል እዱ ነማቲፍ እዱ ዋቃ ጅዱገሌ ሰከንታይ ተኮቱ ጅራ ይላል እሱ ደግሞ ሰው የሆነ ክርስቶስ አራት ነጥብ ሰው የሆነ ክርስቶስ ነመከንታይ ክርስቶስ በዚህ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ ከቁርአን አይደለም ከሐዲስም አይደለም ፍልስፍናም አይደለም ተረትም አይደለም እየሰራ መጽሐፍ መከሰን አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል ይላል መካከለኛ የሆነ አንድ አለ እሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ነው ይሄን ነገር በመታቀርብበት ጊዜ ምን ይሉሃል መሰለ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ያለ ሰው ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ለፈጅሩ ነማ ሃንገ ሰሚደብ አሞ ዋቀተ ኤራ ዋንጅሩ ተኮዲሰ ይሄንን ደግሞ የሚያፈርስ የራሱ የሆነ አንቀጽ እዚህ ውስጥ ተገኝቷል መጽሐፍ መከነ ከሰት ተርገመ ማልጀራ ዮሐንስ ሰዲ በቆና ኩደ ሰዲ ላኩፍሰ ኩደ ሰዲ ረት ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገም በኋላ ሰው ነው ይላል ሃንገ ሰሚደብ ነማ ጀ ቦታ ከነሲኒ ዱብሳ ምን ይላል ከሰማይ ከወረደው በስተቀር ወደ ሰማይ ወጣ ማንንም የለም እሱም በሰማይ የሚኖረው ክርስቶስ ነው ይላል ሰሚከስ ሃንገደይበለ ሰሚታንገደይበለ ኢየሱስ ክርስቶስ ካረገም በኋላ ሰው ነው ነመታው ምርከና ሄራይቹዳ የሮ ከና ወንተ ብራሞ ወደደበኒ ጀደኒ አቢ ወልዲ መንፈስ ቅዱሳ ጀሪ ሰደንኩን ቂጤዳ ጀደን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ አይበላለጡም እኩል ስልጣን አላቸው አንጎን ጀራኩን ከአቢ ከወልዲ ከመንፈስ ቅዱሳ ተኮ ጀሪ ሰደንኩን ወልሂን ተራኒ ይጂአኒ አከነሲ ዲሰን ከነስ አሙ ከምብትነሱ ቀብጢ መጽሐፈ ጀራት አስከሰት ተርገም ኩንስ መጽሐፍ መጀራ ከነ ከሰት ዮሐንስ ወንጌል በቆና ኩዳፉር ላቆሰ ዲደም ይሰደ ከሰት ዋጀ ማልጀራ እውነት እላችኋለሁ የምትወዱኝስ ብትኖሩ ከእኔ አብ ይበልጣል አና ረቢቱ ተራጀ
ኢየሱስ ክርስቶስ በአንደበቱ ተናገረ ጀሪ ከንጀዳን አቢ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተኮ ከሳደደተ ኮሚቴ ዲሳይድ በኮሚቴ የሚሰራ አምላክ የለም አማ ጋባ ከነት ማል ጀዳ ዮሐንስ ወንጌል በቆና ቆራፉር ዲደምዴት እረቲ አፋን ፊቲን ዱበቴ አብ ከእኔ ይበልጣል ከዱበቱ ኢየሱስ ረቢ ነተራ ዮ ከም ቤት ተንታተን ያ ኡመተ ከና ዋቅኒ ነተራ ጀደ አፋን ፊቲ ዱበቴ ጅረይቹ ከና ቤሁ ቀብና ይሮ ወይ ጋፊ ከና ነሞይ ጋፈድ አንድ ፓስተር ተካሚ ይባላል ጋፊ ከና ጋፈድ ይሄን ጥያቄ ጠየቁት እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱ እኩል ናቸው ተላላችሁ በዚህ ነገር ላይ ያለ አቋም እጀኑን አትቀብዱ ዲመከናራት ማል ይጀዴትኔን ጋፈዴና ዋና እንጀደ ቤቱ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሶስቱም እኩል ናቸው ወሊንተራኒና እንጀ ሩጋዳ እርግጠኛ ነህ ይደን ማርያም ዋንተ ከበኔ ይደን ወንጌል ዮሐንስ በቆና ኩዳፉር ላኮፍ ሰደደ ቢሰደት ሜባኒ ይደን ንባኒ ዱብሲ ይደን ዮ ዱብሱ ማልጀደ በከነት የምትወዱኝስ ብትሆኑ ከእኔ አብ ይበልጣል አና ረቢቱ ተራጀ ኢየሱስ ክርስቶስ አትኩኖ ጀር ሰደንቅጤ ዳርታ መጽሐፍ ንከንከ አሞ ኩኖ አብ ነተራ የደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኡፍማ አባንክ የአብ ወካን አሞ እግዚአብሔር ወካን አላህ ነተራ የዳራ ሲቱ ዱጋ ዱበቴሞ መጽሐፍ ዱጋ ዱበት ሲላ ደርት ለማን በከተከንቴት ወካን ሲቱ ኪጂባ ወካን መጽሐፍ ኪጂባ አዳምባሲ የደ ምን እንደሆነ ታውቃለህ አንጀ እሺ የደ እግዚአብሔርና ኢየሱስ ክርስቶስ እኩል ናቸው ግን ትንሽ ብቻ እግዚአብሔር ይበልጣል ስሪዳ ጥቆይ ጀረት ተራየ ኤጋ እዚህ ላይ ልንረዳ የሚገባን ነገር አለ እሺ እኔ አሁን አልኩት ትንሽ ይበልጣል በክብደት ነው በቁመት ነው በኪሎ ነው ወይስ በምንድነው የሚበልጠው እሱም ብቻ ዝም አለ ምንድነው አልኩት አይ መንፈስ ቅዱስ ካንተ ጋር እንዳልነጋገር ከልክሎኛል ነው ይሄ አሁን ጭራሽ ፈጽሞ ከእውነት ይራቀ እውነትን ልትሸውድ የማትችልበት በጣም አደገኛ ሆነ ነገር ካና ወንዲ ካና ጀኑፍ ዱጋዮ ኢፈባቴ ጠርቲ በካደምቲ አማጋ ሜቀብቲ ብራሞ ከመርከኔሱ መካነስኒ ያዲሱ ማቴዎስ ወንጌላ በቆና ተወር ላኮፍተ ዲደማ አረቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አፋን ኡፊቲ ዋዱበታ ዋንተ ቆዱበታ ሱረት ማልጀለስኒ ፈካት Not everyone says to me, Lord, the Lord shall enter the kingdom of the heavens, but he who does the will of my Father in the heavens. Jechisakum malid በሰማይ ያለውን የአምላኬን ፍቃድ የሚያደርግ እንጂ ጌታ ሆይ ያለኝ ሁሉ ጀነት ፈጽሞ አይገባም ማለት ካንዱበት ኢየሱስ ክርስቶስ ማልጀራ አጀጀ ረቢ ሰሚኬ ስጅሩ ከንጉቴ መለ ነምኒ አናን ጎፍታ ጀደ ተኮችሌ ጀነተ ከሰንሴኑ ያ ኤጋተማ ኢየሱስ ክርስቶስን ጎፍታ ይዳርት ኩኑ አሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋከቴ ነምኒ አናን ጎፍታ ጀ እንደውም በዚያን ቀን ይላል መጽሐፉ ከመካናረት በቆና ቶር ላቆሰ ይደማረት ማቴዎስ ወንጌል አረት መጽሐፉ መጀራረት ማልጀራ በዚያን ቀን ብዙዎቻችሁ ትሉኛላችሁ ጌታ ሆይ በአንተ ስም አጋንንትን አላወጣንምን በአንተ ስም ተአምራትን አላደረግንምን በአንተ ስም በሽተኛን አልፈወስንምን ትሉኛላችሁ እኔ ግን ከተውኑ አላውቃችሁም እናንተ እግዚአብሔርን የከዳችሁ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ኢስንቲ ፍርከኔሳ ማልጀዴ ኢሲ ወረ ረቢን ገኔ ወረና መገበሬ ነራ ፈጋዳ ብዬ እመሰክርባችኋለሁ ጀዴትኒ ላኮፍሳ በቆና ቶርባ ላኮፍሳ ዲደማ ከሰቲ ለፈካ ሄጅራ በጣም በሚግደንቅና በሚገርም ሁኔታ ሌላው ደግሞ ሜዋን ተኳፉደን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይከናዋቀው ጀደን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰቀለ ተገረፈ ለኛ ብሎ ሞተ ዋና ከሰከሰ ይካን እስቲ እንደተባለው እንኳን ተሰቀለ በተባለበት ቀን የገጠመው ነገር እንመልከት በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 27 ቁጥር 47 ላይ ምንድነው ያለው ሲሰቀል